mwese muteze amatwi radiyo Huguka. Tugeze ku isaha y'isaa 10 zuzuye muri studio za radiyo Huguka, umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, n'amakuru mugezweho nanjye Daniel Niyonkuru, ariko araza kuba ayobowe na Aimable Uwizeye Imana. Muri aya makuru tukaba tugiye kubabwira ko indwara y'ibisazi by'imbwa ikomeje kwitabwaho by'umwihariko hifashishijwe gukingira imbwa no gukangurira abaturage kwirinda iyi ndwara ishobora no kwica umuntu cyangwa se guhitana ubuzima bwe. Turaza kubabwira ko ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba buvuga ko akarere ka Nyamasheke gatanga icyizere cyo kuba izingiro ry'ubukerarugendo mu minsi iri imbere, bityo ko kugashoramo imari ari amahirwe akomeye. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko kuri ubu ngubu gihangayikishijwe na bamwe mu baturage batarabasobanukirwa indwara ya bilharziose, ibimenyetso byayo ndetse n'uko bayirinda. Hanze y'u Rwanda ho turaza kubabwira ko inteko ishinga amategeko ya Iran yatangaje ko yashize igisirikare cy'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu cyiciro cy'imitwe y'iterabwoba. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane twabwiye muri izi ngingo z'ingenzi, nimujye kure turaje kuyaramo. Gutangira aya makuru nk'uko nari mbivuze hejuru, reka tuyahere hano mu Rwanda tubabwire ko indwara y'ibisazi by'imbwa ikomeje kwitabwaho by'umwihariko hifashishijwe kuzikingira no gukangurira abaturage kwirinda iyi ndwara ishobora kwica umuntu cyangwa igahitana ubuzima bwe. Ibi bikaba ari ibyavugiwe mu ruzinduko rwa RBC ndetse na Rwanda Angels Forum ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubworozi RAB, ishami rya Rubirizi riherereye mu karere ka Kicukiro. Inkuru ku buryo burambuye. Mu bijyanye n'ubuzima, n'ubundi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko kuri ubu gihangayikishijwe na bamwe mu baturage batarasobanukirwa indwara ya bilharziose, ibimenyetso byayo ndetse n'uko bayirinda. Ni mu gihe abahinga mu gishanga cya Rwimikwano, ubwo ni mu murenge wa Mareba ho mu karere ka Bugesera, bagaragaza ko iyi ndwara batayizi namba kandi ko ikomeje kubagiraho ingaruka zikomeye. Nk'irambuye na Gacinya Regina. Noneho twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba. Ubuyobozi bw'intara buvuga ko akarere ka Nyamasheke gatanga icyizere cyo kuba izingiro ry'ubukerarugendo mu minsi iri imbere, bityo ko kugashoramo imari ari amahirwe akomeye cyane. Ibi akaba ari ibyagarutsweho ku wa kane mu ihuriro nyunguranabitekerezo ku ishoramari rikorwa muri aka karere rizwi ku izina rya Nyamasheke Investment Forum. Ibindi kuri iyi nkuru twabiteguriwe na Mutawazi Jacques Didier.